shibenta ban yarap ikibrio ke badan kam kerke ban yo e kajingkat jingkia kanongkram integrated youth development kalarakhe ke sngi badap laisnem nado bala seng yaka kala penlong da ka blood donation camp yakane ka blood donation camp le yatrelang bat ka director of health services medical education and research haringkat lang bat ka regional blood center pasture institute shillong bat yakane la penlong ha youth cultural center community hall nongkram hakane ka sngi MLA bat MDC barim jong kanong kram uba lambor mangyang ulalong ukong san ha ka jingdan lang urang ba shnong kanong kram pelun bat ki wede ki rirang ba ka shnong hakane ka sngi nakalyang ki pat ba nong shong shnong kilayami renti nadu ki samla ki rang ba kumju ru ki long kebe nakalyang jong ki rirang ba ki be shimbenta ha ka jingkran ki lapen pau ba ya kane ka seng kadap tang snem hynrei ki kam jong ka pat ki long ki khraw habakaran ko ukong san uba lambor ula ai ka jingero ya kane ka seng kabala penlong ya kane ka program bat kane ka de ka lat ban shakri ki pat ba namar la bun bun sien na jumat ya ka jing e badan kam snam ki pat ba voluntary blood donation camp sini siapa orang menong deh bun bersihkan bersihkan nong aisam bun beri nong sol telah mentai lah sini kena kesenjang menepong ya kena sudah berjumpa pada semua ya kena kesian bala sedang mentai kena voluntary blood donation manita kena jimbang lah pun ni dapat jimbang lah mengikut kad ya kata blood donation dek kalau orang mengira pak malam tan bapa senam militan yo akan lagi program nak mencari kesenam, mudah bersih kesuka Islam, kawan bila hidup ini. Kerana tak ada minongkam menundak iaka blood center. Kenapa ada minongkam minongkam kesenam minongkam menong kini ni saya pun Islam is Islam. Hari mereka dan kemudian menong apa jelas jadi kita membuat blood center jadi pada orang yang berubah, wanita yang lalu jadi no Islam is Islam. Hari mereka akan pada dia berubah. Asyik kesenang, tapi sawat berhai tak hadir. Dia kata bahawa dia bersuatu berhunjat kita di nama Islam. Kita di nama Islam bersuatu kemudian kita mencium yang kesenang. Itu nama yang diberongkang, yang Islam berada dalam nama Mak. Kita di voluntary blood donors. Kita di replacement blood donors. Berada di Islam ini pihak berhai. Malah berhai dan dari Islam berhai. Dan dari itu di replacement blood donors ada dipun kiba untuk apa? Dipun sih bahaya dia dalam Islam. Mari orang satu keluar. NIYD Indonesia platform batkan organisation NIYD mereka kiwil kibentar mga suknat sibon namar hakapor kabangawan banya dan benda batwe yang bagai penolong ya ka musical concert oleh yang bersing menglar dari seterusnya yang beberapa pensukuman berubah dia contribute ya rap namanya ban UH ni banyak sena berkesian namanya kilongin kibar hamduna namanya kibar dunatam ya beberapa dalam pensiuna banyak kayin kawin khot kita ki low cost house yin namanya kilongin kibar hamduna bat ngakwi nanti ba pindang ye tiang ni kam commission namar board si nga hapan pen ni namar ba ngi chu nang ei ba apo ka chala ka jui don da ki pet ki registered organization ki ba la register ki don da ki HCR tale ki organization tenrei ka ba long ka ba kampen semua belau long ba anda glayo ye gino ki grant naga state la pikir dekat central government ki grant in aid yang ba ki ai in organize ki program yang ke ka kunno tang Singapore kedau belum bala nang ai pat ye kena ke pisar wan namun para members asal menikmati pos president asal menikwa menbat iki pos halor de hanta bakas kunno bun ba siang no kunta dan mereka mengaku menong umnai hari report bagi kesian berjumpa bagi sedang mentah kedinong tang kedak jom keding sedang
kijingya kiban pinha panikendo kajingwan jingwo jingna jong kibabon balang kinong syong snom nong syong tao kan nang jo lada pitre bhai kakam lada pitre bhai kakam nong nakot wanna chape today naman kata ong pa ang boy ba pindang yang ma shishu yang jingya kiba pinhapan ya today nagunda ang Christian pat ya kiwe pat kibrangkam ya kate kejope kung organization today naman kata so kanong ang Singapore tapos yung kumento mo khraw mga iyo pat so yung nigalat banisim ng dalang rope ang program nagunda kanay gawin ka mission ka kabadon pa apo ka download ko dyan kaba ngalamat yung kanay ka mission kaba ngayon kalong nadu usniam pa ngasdang bandon apo ka Kasi Students Union habijiyan yung wa Poland Yagaba Mijulay ban ayos na sa po di hospital repair ilay ban dunit yag snam jui siki hospital repair but ublig bit bangin koy ang ban naka student organization bang yadon kapanongpat di bangin don dapat sa kawipat ka platform kamot ka platform man syakri yagipad ba kanay ka platform man syakri yagipad ba kaya hap-hapat kanay ka program ka pamutakas ngay naman ngila yamat kumiginig niya kabang ikendo daga miyat na siya